I večeras o situaciji u Libiji razgovaramo sa Miroslavom Lazanskim, komentatorom lista Politika. Dobroveče. Miroslave, da li možemo da očekujemo da se intenziviraju napadi međunarodnih snaga? Da, u svakom slučaju, ukoliko oni zaključe da dosadašnji napadi nisu postigli vojne efektive, dakle da nije uništeno gro oklopnih snaga pukovnika Gadafija, a verovatno nije, Libija ima 2200 tenkova, saopšteno je da uništeno 10-ak tenkova, dakle praktično skoro ništa. Ono što je iznenađujuće jeste to što jednostavno vidimo načelnik Združenog generalštaba Amerike admiral Mullen kaže da Gaddafi i dalje može da ostane na vlasti, čak i ako vojni ciljevi budu ispunjeni. Onda se postavlja pitanje čemu uopšte ta vojna intervencija, zbog čega se kretalo u rat. Ima puno ajde kažemo i licemerstva. Rusko saopštenje da žale za civilnim žrtvama isto je pomalo neuobičajeno. Oni ako nisu već uložili veto, oni su dobro znali. Moskva je dobro znala da će ovakav napad rezultirati civilnim žrtvom, tako da je pomalo smešno saopštenje Rusije. Barack Obama je juče rekao da američke kopnene trupe sigurno neće ići u Libiju. A šta je sa Francuzima i Englezima? Amerikanci vjerojatno neće, su zaglibljeni u dva rata, Irak i Afganistan. Što se tiče Engleza i Francuza, ukoliko vojni potezi ne donesu do odgovarajućeg rezultata, to je smena vlasti u Libiji, bojim se da je moguće da Englezi i Francuzi krenu u neku vrstu vojne intervencije kao što je bilo na Suetskom kanalu 1956. godine. Ali to će biti jako skupa avantura i za London i za Pariz. Da li sada može da se eventualno proceni koliko može da traje ova međunarodna intervencija? Naravno, ne može da traje kao što je bila protiv Jugoslavije 1999. godine, skoro 3 mjeseca. Ne može sigurno da traje kao što je bila protiv Iračke armije 2003. godine, ali pitanje je sad, čini mi se da je libijsko rukovodstvo svesno preuzelo ulogu pasivnu ulogu, da oni ne odgovaraju sa punim kapacitetom, istina pitanje s čime mogu, jer ove rakete su zastarele. Ono što smo vidjeli na televizijskim snimcima deluje samo protivvazdušna odbrana, cevna artiljerija, dakle obični topovi. Njihov nijedan borbeni avion nije poleteo, što je vrlo interesantno. Znaju da su inferiorni u vazduhu i oni su se jednostavno prizemljili, idu na jedan psihološko-propagandni efekat, ne bi li uzbrukali arapsku javnost, svetsko javno mnjenje, ne bi se pokrenuli zahtjevi da to prestane. Nisam siguran da oni mogu da unište vojne efektive Libije za 4-5 dana. To sigurno ne. 7 dana može to da se nastavi. Posle 7. dana vidjet ćemo šta će. Da li će, vjerojatno će intenzivirati raketne i vazduhoplovne udare, ići će po pojedinačnim ciljevima. Ono što je vrlo zanimljivo, iako su zapadne agencije javile da su gađali rezidenciju predsjednika Gadafija, nisu je gađali. Prema mojim izvorima iz Tripolija, ta rezidencija i ta četvrt gde se nalazi predsjednička kuća predsjednika Gadafija uopšte nije gađana. Za kraj, koliko su realne pretnje Gadafija da će gađati civilne i vojne ciljeve u Mediteranu? To je samo retorika, jedna retorika verovatno ogorčenog lidera. Njegov sin je to brzo demantovao i rekaši da oni neće gađati civilne ciljeve. Oni su svesni da bi samo to još trebalo da se dogodi pa da Zapad onda ima puno pokriće da pokrene još jaču vazdušnu kampanju. Mislim da je to ovako izjava koja nema čak ni tehničko pokriće, jer Libija nema čime da gađa ciljeve u Mediteranu, osim možda neki civilni avion, ali to je onda stvarno nešto što bi izišlo iza svake kontrole. Hvala na gostovanju večerašnjem Dnevniku.